Pagkatapos nating natutunan ang pagsusulat ng malalaking letra ng English alphabet, yung mga maliliit naman na letra ang ating pag-aaralan. Ang tawag natin dito ay small letters. Ready na ba kayo? Lagi niyong tandaan na hindi dapat lalampas ang iyong mga sulat sa kulay blue line. Subalit, may mga letrang pwede nang lumampas sa second blue line at ang mga letrang ito ay G, J, P, Q, and Y. Ulitin natin ang mga letters na pwedeng lumampas sa pangalawang blue line. G, J, P, Q, and Y. Panatilihing maayos at malinis ang iyong gawa. Ready? Small, letter A. Small, letter A. I repeat. Small, letter A. Small, letter B. Small, letter B. I repeat. Small, letter B. Small, letter C. Small, letter C. I repeat. Small, letter C. Small, letter D. Small, letter D. I repeat. Small, letter D. Small, letter E. Small, letter E. I repeat. Small, letter E. Small, letter F. Small, letter F. I repeat. Small, letter F. Small, letter G. Small, letter G. I repeat. Small, letter G. Small, letter H. Small, letter H. I repeat. Small, letter H. Small, letter I. Small, letter I. I repeat. Small, letter I. Small, letter J. Small, letter J. I repeat. Small, letter J.
Small letter K. Small letter K. Small letter K. I repeat. Small letter K. Small letter L. Small letter L. I repeat. Small letter L. Small letter M. Small letter M. I repeat. Small letter N. Small letter N. I repeat. Small letter N. Small letter O. Small letter O. I repeat. Small letter O. Small letter P. Small letter P. I repeat. Small letter P. Small letter Q. Small letter Q. I repeat. Small letter Q. Small letter R. Small letter R. I repeat. Small letter R. Small letter S. Small letter S. I repeat. Small letter S. Small letter T. Small letter T. I repeat. Small letter T. Small letter U. Small letter U. I repeat. Small letter U. Small letter V. Small letter V. I repeat. Small letter V. Small letter W. Small letter W. I repeat. Small letter W. Small letter X.
Small letter X. I repeat, small letter X. Small letter Y. Small letter Y. I repeat, small letter Y. Small letter Z. Small letter Z. I repeat, small letter Z. Congratulations! This ends the lesson for today. This program is brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel upang masundan ninyo ang mga susunod na mga videos. Marami pong salamat!